Ya ayyuhannas, o insanlar, o adam balası, imandılar dep kayırılgan жоқ. Musulmanдар dep kayırılgan жоқ. Ханафи mazhabındagılar, Şafii mazhabındagılar деген жоқ. Balkim жалпы эле адам баласы, адам ата обо энебизден таралып келаткан урпактар, ya ayyuhannas, o meni pendelеrim, o insanlar, inna халакунаkum min zakari wa unsa. Силердин бардыгыңарды биз жаратканбыз. Демек жаратуучу зат Аллах Таала. Ал орус улутунда болсун, ал өзбек улутунда болсун, ал кыргыз улутунда болсун, тажик улутунда болсун, ар бир инсанды демек жаратуучусу ал Аллах, жалгыз зат. Мындайча айтканда бардыгыбыз бир заводтан келгенбиз. Инна халакунакум, биз силерди жараттык дейт Аллах Таала. Min zakari wa unsa, kantip min zakar, bir erkekten, wa unsa jana bir ayaldan. Adam aleyhisselam, Hava obo enebizden. Bir erkek bir ayaldan silerden bardığınарды biz jaratkanbız deydi. Wa ja'alnakum, jaratıp ele jön ele koyboston, anan biz kıldık silerdi. Demek bu da Allah'ın özünün erki. Allah Teala özünün kaloosu. Padişanın özünün çeçimi. Padişalardın padişası. Ötkön kündördün padişası. Azırkı vaktın padişası. Kıyamatka çeyinki kele turgan vaktın padişası. Bardık jaratılgan adamdardın, adam atadan kıyamatka çeyin insan cindin bardığını çoğultup alıp surak alatırgan kıyamat kündün padişasının çeçimi. Şuuba ve kabaila. Silerdi ulut, rassa ulutlarga böldük. Ve kabaila jana urularga bölüp koyduk. Yani bu Allah'tan özünün erki de. Allah Teala bizdi jaratkanda bir ata bir eneden jaratıptır. Andan keyin anan ulutlarga böldük deydi. Rassa kıldık. Misalı çoğun rassalardan 3 rassаны alatırgan bolsok, Европейт, Негроид, Монголоиддордуку. Andan düşüp durup ulutlarga, vakabail, anan gelip durup urularga biz silerdi bölüp koyduk. Emne için Allah Taala mınдай kıldı? Emne için biri Kırgız bolup jaralat? Emne için biri Özbek bolup jaralat? Li ta'arafu, biri-biriňerdi tanıuňar üçün. Biri-biriňerdi tanıuňar üçün. Karap durup misala, tege Abdullah, o palan ulu kız palan, sen özüңdü Abdullah'a tapşırasınbı, Muhammed ulu Abdullah'a tapşırasınbı dep koysa. Muhammed ulu Abdullah'dan kança bolat egerde dünya жүзүн bardыгы Arap bola turgan bolsa da. Tura tanıbaysың dagı da. Alı tege Ahmad'tın balası Abdullah bar go, Muhammed bar go, oşonun ulu Abdullah olup atat. Dese al siyaktуулар dagı kançası boluşu mümkün. Li ta'arafu, biri-biriňerdi tanıuňar üçün, жеңил танууңар үчүн биз сине улуттарга жаратып койгонбуз. Уру кылып койгонбуз. Өзүңөрдүн улуттук баалуулугуңар болот. Өзүңөргө тийиштүү салтыңар болот. Өзүңөргө тийиштүү көрүнүшүңөр, сырткы көрүнүшүңөр болот. Ошолор аркылуу бири-бириңерди тануу үчүн ушундай кылганбыз. Башка максат жок. Улутка Аллах Тааланын бөлгөнүн негизи Курандагы себеби бири-бириңерди танууңар үчүн ушундай кылып жараттык дейт.